ango ivugira irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri wa kabiri itariki 20 z'ukwezi kw'indwi muri 2021. Karine Kanimba ari ku rutonde rw'abakozwe ko ubutasi hifashishijwe uburyo bwa Pegasus yiganiye BBC ivyamubaye ko muri ubwo busumyi bw'urusaku. Bagiye bakurikira ama-appel nagiranye n'abategetsi ba hano, abategetsi bo mu Bubiligi, bo muri Europe, bo muri Angleterre n'abo muri Etats-Unis. Uyu munsi niho muri Republika ya Demokrasi ya Kongo basezera ubwa nyuma Cardinal Laurent Monsengo, naho muri Mali umukuru w'igihugu fata kibanza Assimi Goïta muri kino gihe aradora inyuma yo gushaka kwivuganwa n'umuntu yaragiye kumwicisha inkota, ariko nawe akaba yatawe muri yompi. Tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Nongeye kubaha ikaze. Umutunzi wa mbere ku isi Jeff Bezos yashitse mu kirere mu rugendo yafashe ari kumwe n'abahinga babiri mu gutambagira ikirere, abo bita ba astronaut. Akaba yatoranije ukiri muto na mukuru muri bose. Uyu mugabo yashinze ikigo ca Amazon, yagiye mu kirere akoresheje icogajuru canke rocket citwa Blue Origin cakozwe n'ihinguriro ryiwe. Ico cogajuru cagenda ku muvuduko urenga incuro zitatu umuvuduko w'amajwi, no kuvuga kilometero 36 ku musogonde uzigwijije incuro gatatu. Naho mu kirere uja hejuru carenze kilometero 100 uvuye ku mubumbe w'isi muri urwo rugendo rw'iminota itarenga 10. Yari kumwe na Wally Funk w'imyaka 82, akaba yarize gutwara ivyogajuru mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1960, ariko bamurenza amaso kuko yari uw'igitsina gore. Wundi bari kumwe ni Oliver Dimen afise imyaka 18, yari hiwe na se wiwe w'umutunzi afise amamiliyoni mu kuja muri urwo rugendo rwo mu kirere. Abategetsi muri Mali bavuga yuko umukuru w'igihugu mfata kibanza yatumberejwe ko igitero n'inkota mu gihe yaragiye mu masengesho ku musigiti uri Bamako ku mugwa mukuru. Abategetsi bakavuga yuko Colonel Assimi Goïta muri kino gihe ameze neza kandi n'uwashatse kumutera iyo nkota yafashwe. Inkuru ya Will Ross mwishikizwa na Jacques Niyitegeka. Ababibonye biba baravuga ko amasengesho akirangira mu musigiti ukomeye kurusha iyindi Bamako, umugabo wazunguzaga icyuma yagiye asatira uyoboye igihugu by'agateganyo. Umutegetsi wo mu biro bya perezida wa Mali yavuze ko Colonel Assimi Goïta afite umutekano kandi ko ntacyo yabaye. Imodoka yahise imujyana vuba mu kigo cya gisirikare kiri hanze y'uwo mujyi. Umuministri yavuze ko cyari igitero ku buzima bwe. Ni umugabo utavugwaho rumwe na bose nyuma yo guhirika ubutegetsi inshuro 2 mu gihe kitageze ku mwaka. Yijeje abaturage ko abasivili azabasubiza ubutegetsi bwuzuye mu ntangiriro z'umwaka utaha. Usibye ikibazo cya politiki kivugwa muri Mali, iki gihugu kandi gikunze kwibasirwa n'ibitero by'abavuga ko barwana intambara ntagatifu ya jihad bo mu mitwe ifitanye isano na Al-Qaeda n'umutwe wita leta ya Kiyisilamu. Uhagarariye leta zunze ubumwe za Amerika ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe John Kelly aragabisha amakungu yuko atamwanya uriho wo kurindira yuko ikiza ca COVID-19 kibanza gucureha kugira ngo isi ibone kwitaho ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe. Mu kiganiro yatangiye hano Londres, Bwana Kelly yavuze yuko urugero rw'abahanzwe na coronavirus rushobora kuduga cane
kiretse ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe citaweho gusumba uko biri muri kino gihe. Yateye akamo Ubushinwa, igihugu ca mbere mu gukoresha amasoko ntanganguvu aturuka kuri za petrole atera imyuka yonona igisenge bita dioxide de carbone, akavuga yuko inama yimirije mu kwezi kwa 11 kwihindagurika ry'ibihe canke COP 26 izobera muri Ecosse ikwiye kuba igihe c'amahinduka, nayo umwaka wa 2021 ukaba umwaka wo gufata ingingo. Ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu rirejwe imfungurwa kw'isi PAM rimenyesha yuko ryahagaritse ibikorwa byo gutanga ibifungurwa mu muji wa Semera mu karere ka Tigray kasinzikajwe n'intambara muri Ethiopia. Aho n'inyuma yaho urukirikirane rw'imodokari za PAM rugabiwe ko igitero mu gatondo ko ku munsi w'Imana. Kugeza ubu abakoze ico gitero bakaba bacatumberejwe kuri izo modokari uko ari 9 n'iyindi yari imbere izirongoye ntibarashobora kumenyekana. Abantu baharugwa mu bihumba amajana bakaba bahanzwe na kigoyi muri ako karere. Inkuru ya Vivienne Nunis mwishikizwa na Ivete Kabatesi. Umurongo w'imodoka z'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku biribwa zo mu bwoko bwa kamyo zigera ku 9 n'indi imwe nto zagabweho igitero mu gitondo cyo kwa 18 z'uku kwezi ku birometero 115 uvuye mu mujyi wa Semera, mu gihe zariho zigerageza gutwara imfashanyo yibanze mu karere ka Tigray. Ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku biribwa rifatanije n'abayobozi bako gace barakora iperereza kuri icyo gitero, ariko ntibaramenya uwakigabye. Iri shami rya Loni rishinzwe ibiribwa ryahagaritse ingendo zose zituruka Isemera kugeza ubwo umutekano wako gace uzaba wizewe ku buryo abashoferi bashobora kuhanyura mu mahoro. Ni ingenzi cyane ko iryo shami n'abafatanyabikorwa baryo bakora imirimo yabo mu mutekano usesuye, ndetse ko inzira banyuramo bagana muri ako gace igomba kubitekanye kugira ngo rishobore kugera kuri za miliyoni z'abantu zikeneye ubufasha bushobora kurokora ubuzima bwabo. Iyi ni BBC gahuza miryango, tugeze ku isaha 12 zibura iminota 23 muri studio za BBC. Ni isaha imwe iburi iminota 23 mu Rwanda no mu Burundi. Abantu baharugwa mu bihumbi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bariko barunamira ubwa nyuma Kardinal Laurent Mosengo yari yubashwe cyane muri ba musenyeri bahoze barongoye Eklezia Katolika. Yabaye kizigenza mu guharanira intwaro rusangi n'agateka kazina muntu, akaba yashengeye mu ntango z'uku kwezi afise imyaka 81. President Felix Tshisekedi na mugenzi we wo mu gihugu kibanye ca Republika ya Kongo bitavye ivyo birori vyabereye ku mugwa mukuru Kinshasa. Kardinal Mosengo akaba yagize uruhara rukomeye cyane nk'umuhuza igihe ico gihugu cari mu bibazo vya politike, uko intwaro zagiye zikurikirana. Ubwa mbere hari mu myaka y'igihumbi 1990 ku ntwaro ya Mobutu Sese Seko, ndetse no mu gihe ca vuba kuri President Joseph Kabila. Ishirahamwe Amnesty International ryagiriza leta y'u Rwanda ko yacaguye ibihumbi by'abantu murantunga suremwo gatoya. Ishirahamwe Amnesty International ryagiriza leta y'u Rwanda ko yacaguye ibihumbi by'abantu n'abaharanira uburenganzira bwabo, abanyamakuru ndetse n'abanyapolitike kugira ngo bakurikiranwe na logiciel bita Pegasus y'ikigo ca Israel NSO Group. Mu bavugwa ko bakurikiranwa n'iyo logiciel harimo umukobwa wa Paul rusesabagina ubu akaba afungiwe mu Rwanda. Ni inkuru mushikizwa na Robert Patrick Misigaro. Ibimenyetso bishasha vyashizwe habona n'amashirahamwe Amnesty International na Forbidden Stories vyerekana ko abategetsi b'u Rwanda bakoresheje logiciel y'inderetsi mu gusuma urusaku ku bantu barenga 3,500 bagizwe n'abaharanira uburenganzira bwa muntu, abamenyesha makuru, abatavuga rumwe mu vya politike, abanyapolitike b'abanyamahanga hamwe n'abadiplomate bacaguwe kugira bakurikiranwe n'iyo logiciel ya NSO.
aya matohoza ya Amnesty International yerekana kandi ko mu matelefone yanetswe n'iyi logiciel Pegasus harimwo izisanzwe zikoreshwa n'umukobwa w'umunyapolitike Paul Rusesabagina Karine Kanimba asanzwe afise ubwenegihugu bubiri, ubw'Ububirigi n'ubw'Amerika, hamwe n'abandi bamukomokako. Uretse abanyarwanda bavugwa ko banekwa, ikigo Organized Crime and Corruption Reporting Project OCCPR mu mfunyafunyo giherutse naco kwemeza ko cabonye amanomero y'abandi bantu ubutegetsi bw'u Rwanda bushobora gukurikirana, harimwo n'abakuru mu ngabo mu bihugu bibanye n'u Rwanda nka Uganda, Uburundi na Republika ya Demokarasi ya Kongo vyahoze bifitaniye umubano urimo ibibazo n'u Rwanda. Kubwa Amnesty International, ibi birerekana neza ko ivyo ikigo NSO Group cahinguye iyi logiciel kivuga ko ikoreshwa gusa mu gutata inkozi z'ikibi atari vyo, ko ahubwo ikoreshwa mu ruhigi rw'abantu batabonwa neza n'ibihugu. Umunyamabanga mukuru wa Amnesty International Agnes Kalamar asaba ko ikigo NSO gihagarika kugurisha iyo logiciel mu bihugu bifise kahise kabi mu bijanye no kuneka abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyesha makuru mu buryo butemewe n'amategeko. U Rwanda ruri mu bihugu bivugwa gukoresha iyo logiciel, ariko mu 2019 Perezida Paul Kagame yabwiye abamenyesha makuru ko u Rwanda rutayikoresha kuko izimvye cyane. Urakoze Robert Patrick Misigaro. Turacagerageza rero kurondera leta y'u Rwanda kugira ngo tumve icivuga kuri ibi bivugwa na Amnesty International, ariko ntibiradushobokera. Karine Kanimba, umukobwa wa Paul Rusesabagina apfungiye mu Rwanda, nawe ari ku rutonde rw'abakozwe ko ubutasi hifashishijwe iyo logiciel ya Pegasus. Avuga yuko ari kubera umwete wiwe mu gushaka uko se yorekugwa. Ikigo Organized Crime and Corruption Reporting Project kivuga ko mu gihe kigera ku mezi 6 kugera ku itariki 3 z'ukwezi kwindwi, telefone ya Karine Kanimba yarimwo Pegasus. Karine Kanimba rero twavuganye ambwira ibyo amaze kumenya uko byamugendeye. Nabimenye kuko ekipe ya Amnesty International yaje kundeba ivuga ko bakeka ko ndi telefoni yanjye bayumviriza. Ntaguciriye mu barakubwiye abo bayumviriza bari bo? Nago bashobora kubimenya, ariko ni eta yonyine yashimutse papa wanjye. Na wundi ushobora ibyo ngibyo wadadepensa ayo mafaranga kugira ngo anyumvirize usibye leta y'u Rwanda, gouvernement y'u Rwanda. None barakusobanurira hoho uko babonye bigenda, bagukurikirana mu buhe buryo, mu bihe bikorwa? Bagiye bakurikira ama-appel nagiranye n'abategetsi ba hano, abategetsi bo mu Bubiligi, bo muri Europe, bo muri Angleterre n'abo muri Etats-Unis. Bakurikirana ama-email yanjye n'ama-conversation. Iyo ufite accès kuri no systeme ya Pegasus ushobora kuba ufite contrôle ya telefone y'uwundi muntu yose. Hari amadini boba baraguhaye y'abantu mwavugana canke mwandikiranira bakurikirana cane? Ego tuziko nagize inama kumwe na ministre belge des affaires étrangères witwa Sophie Wilmès. Nagize inama kumwe na we the 14th of June. Muri iyo nama rero kuri tariki 14 z'ukwa gatandatu, iyo meeting rero baje kumenya ko baribo Pegasus yarimo iri active muri gihe cyose ko nari nicaye kumwe na ministre. Nyuma mvuyeyo niho byahagaritse uwo munsi, ariko noneho nziko nagiranye ama-appel kumwe n'uwundi mudepite wo mu Bwongereza tweshanjana n'ama-email. Tuvugana n'ibintu bireba kuri dosiye kuri urubanza rwa papa rurimo ruragenda rubaba mu Rwanda, kandi rero ibyo ni confidentiel, ntabwo ari ikintu biri protege birakingiye. None wewe wabyakiriye gute? Wabifashe nk'ibintu bisanzwe kumbure bashobora gukoresha mu iperereza ry'uru rubanza rw'umuvyeyi wawe, papa wakuvyara, canke wabyakiriye gute? Deja byerekanye ko papa atashobora kubona ubutungane buzuye kubera nk'uko president wa Republique yabivuze kuri France 24, cyangwa nk'uko Vincent Biruta ministre kuri CNN. N'ubu natwe bamaze kwerekana ko batwumviriza n'ibyo tuganira n'abavoka be. Karine Kanimba, reka naho abakunzi b'urunana ntitubatevye.
dusobetse imisango y'abasangiye ingendo. Icyifuzo cy'akarere cyo kunoza imirire y'umuryango wabo bongeramo ibikomoka ku matungo cyubahirijwe. Kwa Philippe bamwe ingaruka zo kutaboneza urubyaro bazikuyemo amasomo akomeye. N'urunana. Hanyuma se bude. Karame. Ko twaje none ukigwira nk'igiti tukaba tutongeye kugira icyo tuvuga ku byo muganga yatubwiye ejo. Biri ariko ni ibisanzwe Fili. Guhitamo umuntu uzamperekeza kubyara nsanzwe mufite ni mukuru wanjye Sorina. N'ubushize niwe wamperekeje. Ndabizi ko hari kandi ni umuntu wacu rwose kwizeye. Ariko wibuke icy'ingenzi mu byo batubwiye kuboneza urubyaro. Ongeraho ubwo tukimara kubyara. Nanjye nyine ndashaka kubaza icyo ubitekerezaho. Ese ubwo urumva hari ikindi ngomba kubitekerezaho Fili? Niba wumva ibyo muganga avuga ari byo ataba ari kare kumara kubyara tukahita dutangira uburyo bwo kuboneza urubyaro. Ubu koko ntabwo twabonye ko nyamwanga kumva atanze no kubona Fili. Kare kose iyo twumvira muganga nkimara kubyara ganza ngafata uburyo bwo kuboneza urubyaro ibibazo mfite ubu mba mbifite. Ariko rero n'abaganga rwose barakabya. Umuntu arabyaye ntarakomera ngo kuboneza urubyaro. Fili. Karame bude. Iyo twumvira muganga tukaboneza urubyaro nkimara kubyara ganza ntitwari guhura n'iki kibazo cyo kubyara indahekana. Bivuze ko ubu noneho gahunda ari ukumara kubyara ukahava uruboneje. Cyane rwose wabishaka utabishaka ngiye nkimara kubyara nzahita ntangira gahunda yo kuboneza urubyaro. Nkuko babidusobanuriye biba byiza iyo umubyeyi atangiye kuboneza urubyaro akimara kubyara. Ndumva ingorane dukomeje guhura nazo rero zitumye wiyemeza nta kwisubiraho. Rwose ahubwo njye nawe tugomba guhitamo uburyo tuzakoresha ku buryo nzamara kubyara tugahita tubutangira. Cyakora ibyo uvuze nibyo. Turahitamo ubuhe rero? Ubuhabwa abagabo cyangwa ubw'abagore? Ngwiki? Cyangwa nkundira abana banjye rwose ibitekerezo byababanye byinshi. Obama nareke banze vuge uko namutanze. Oya. Vuga rwose. Ni ibiki mwatekereje nyine? Gushimira papa ko yatuguriye inyama. Ese kute bivuze byose. Bivugerwa. Papa nyine twishimye ko watuguriye inyama maze turavuga ngo ubutaha uzagura inka maze nayo igikamwa tunywa amata kuko ni bimwe mu bikomoka ku matungo bituma abana bakura neza. Naringize ngo agiye kuvuga ngo azayigure tuyibage tuyirye. Cyakora. Erega Kerera akunda amata nk'agapusi. Oya si ukunda amata nk'agapusi oba. Kire. Igitekerezo cyawe rwose ni cyiza. Ariko rero mube mwihanganye tube tworeye ihene n'inkoko. Nuko amata ari mu bikomoka ku matungo umubiri wacu ukeneye. Ndabizi ko tuyakeneye. Ariko ubu ngomba kubanza kwigurira moto rwose. Dore ntenera yizigamiye murangamburuza tuyagura ihene rwose zo korora. Rero murumva ko papa umuti w'ikibazo cya Kerera ndawubonye. Ubuhe? Yego shauba. Tubwire. Kuko dufite ihene ihaka umunsi yabyaye nzajya nyikama maze mushiki wanjye abona amata. Ariko ubwo nayo ni amata? Oya. Menya bayita amashunushunu cyangwa amahenehene. Biterwa n'akarere. Nshimira Kerera. Nshimira ko nzajya ngukamira amahenehene. Ese nayo. Uramenye utazakamiye n'ugacura abana bayo sha. Ihene tworeye ni ihene zisanzwe. Ntiwazikama ngo zibashe no konsa abana bazo. Ariko singaye na Kerera. Nge ndumva mutakama ihene ngo nyarenze umuhogo. Mama tegereze tungaye amahenehene tugahinduka nk'ihene. Ariko murasetsa ko nyamara ruburango amahenehene agira intungamubiri rwose cyane. Barangwa ku bashoboye kuyanywa rwose usanga ari byiza. Korora ihene rero rwose nta kubisa cyane cyane zikamwe. Ntimukagire nese rwose ariko wowe n'umukobwa wabwo mwabaye muti. Kundeba gusa se ntugire icyo uvuga nori. Nukuri urantunguye Kareme. Ahubwo ngusabye imbabazi shasheri. Wasanze rwose ntakomeze sinakwakira neza. Ibi rero mbikoze mu rwego rwo kukwakira mu rugo rwacu. Urakoze cyane. Nanjye ndakora uko nshoboye saa sita mu kadomo mbe mpishije. Sha iyo bibi bishoboka rwose mba ngumye ahangaha nkagufasha no guteka. Ariko ngomba gukora. Kareme. Uzi ko ari we. Indeze kandi. Mukecuru Kareme. Umva ndigendeye. Atansanga hano rwose sinamukira.
umfasha ugize neza kujyana ibyo bintu yabisanga ahangaha ari kubijyana agira ngo niwe nabihaye. Mbe Karame. Karame mama. Yewe uyu munsi twawukoreje ku kazi gahita ugarukara nta mahoro. Ni amahoro da. Yewe nkubonye ugarutse ndavuga ntekaze ngo utere ishoka n'ikibiriti. Ishoka yanjye rero nawe bo babana bayitije. Ese ugira ngo ndamenya aho biri. Ariko se ego ko Kareme ni iki mama? Ubu ni wewe oya ntibyumvikana. Ariko ze gukomeza ujya mu mbere ugiye gushaka iki mama? Umwana wanjye aritegura ikira. Niko uyu no wakoze isuku mu nzu no mu gikari ukakuruka ukakenyemura gutya koko. Ariko se kuje gutira ikibiriti nishoka uje kuzenguruka inzu yanjye koko mama? No kuri biranshimishije. Biranshimishije ko wisubiyeho ugakora isuku aho utuye Karemera mwana wanjye. Harubwo nazaga nkagira ngo hatuye ibibango n'imiserebanya. Inzu yararitswemo n'ibitagagwira. Ariko winsebye mama, winsebye rwose. Komereza aho Kareme, komereza aho rwose. Usukura aho utuye, ukarabuke nk'uko ukeye uko. Bizagukurura abakobwa beza b'inyarurembo maze uve mu bugaramakirambi bwakokamye. Reka sinkire ingaramakirambye mama kuko navuye iwawe rwose. Ndagusabye ngo komeza wiyiteho mwana wa. Wabona ubonye umugore ukubereye. Ariko ntushobora kumbona ngo ugende utambwiye iby'abagore. Nuko umaze kurengerana mwana wanjye Karemera, abo mu ngana barashatse baranabyaye. Utarebye neza bakuzukuruza ukiri aho da, kuri umusore mwiza wabuze iki kuko. Ego baba ngo ikisori. Nukuri ntangajwe no kubona umeze nk'uko wari usanzwe umeze Nadine. Niko se sore. Karame. Wumvaga iyo umuntu akirutse covid azameze ati. Nka papa nyine kuko atarwaye ngo arembe waracyameze nk'uko yari ameze. Ariko nka Nadine barembye bakamwongerera n'umwuka. Numvaga hari ukuntu ahindura nk'isura cyangwa akabimba mu maso nyine akamera nk'igipurezo. Biragatsindwa. Ubwo rero ntunguye no kubona Nadine rwose narinze imbere yuko arwara ari we uyu nguyu turi kumwe akimeze uko. Nadi Karame mugi akira aka kajerekani narenyuze ahangaha nkuzaniye amata. Urakoze. Nadine sasigaye akamisha wowe mugi. Bakwishikiye so nakuye umubyeyi mugisha yambere umutabazi. Iyo ntamugira umenya mbona arapfuye pe. Yo. Muzaniye amata kuko nzi ko yakeneye nk'umuntu warwaye akazahara sore. Yego. Ikindi kandi afite umwana. Urumva ko bombi bakeneye intungamubiri z'ibikomoka ku matungo. Nibyo koko rwose akeneye intungamubiri nyinshi kugira ngo akire neza. Mugisha uyu sinzi uko namushimira story nawe. Kuba njye n'umwana wanjye tubasha kurya niwe. None tugemuriye n'amata. Singiye kubishimirwa Nadi. Ni Imana yo mu ijuru kuko ndi inshoboza kubibona. Yo. Reka Nadine agusabira umugisha mugi. Urawukwiriye n'ukuri. None se ubugira ngo ni wowe utunze nka wenyine hano Nyarurembo. Ariko we rwose batekereje ko akeneye ayo mata urayamuha. Yawe utumye nigaye ahubwo. Umugisha ndawakiriye rwose Nadi. Ariko hashimwe Imana yo mu ijuru ikoresha umugaragu wayo. Hanyuma rero Nadi. Ndakumva mugi. Numara gutora akabaraga ndashaka kugutumira rwose ukazaza mu rusengero rwacu ukatubera umushyitsi. No kuri pe? Yewe mugi byaba byiza ariko mu ngamba nafashe harimo kwirinda kujya ahantu hateraniye abantu benshi. Humura rwose Nadi. Nkwijeje ko ku rusengero rwacu twubahiriza amabwiriza yose yo kwirinda COVID-19. Ibyo twasabwe byose kugira ngo badufungurire turabyubahiriza. Wa mugani se mutabyubahirije ntibahita babafungira. Nadi. Karame. Uzatubera umushyitsi rwose kandi uzafashwa. Uhumure natwe ntitwashyira abakristo bacu mu byago byo kwandura COVID-19. Turirinda da. Bega ngo ibirenge birabyimba. De ukwiye kwimenya. Yewe uyu mwana rwose sinjye uzabona mubyaye. Ndabona afite amahane kurusha Ganza. Wibuke ko wamusamye utarakomera neza kandi na ka stress ka Ganza ukiri muto ntikakoroheye. Awi
uzi ko wagira ngo wize gukora massage firi nkorera naho aho ngaho rega n'ubundi narabyize ndabona rero ukwiye kubwira umuyobozi wawe kutazabona imbaraga zo kujya muri ayo mahugurwa. Twari tugize amahirwe muraruhutse ndakwingize rwose saba konje. Ndaza kumwandika inka yangira inshuti niko firi karame muze mwiriwe ariko nari nyuze ahango ngo usuhuze mbona muri kontwari nta muntu urimo naho nibyo urimo iyo mutegereza mukagera iwanyu koko mukajya mu mbere nta hano nta n'iwacu ariko papa ako se budese wowe ntugira n'umugabo impuhwe koko angirira impuhwe z'iki se muze ibyo ukoresha ibi ni ibiki koko erega yicaye yatimaje nakwe yegamya kugerekaho akaguru urimo uramwagaza boshye uhagaze icyana cy'ingurube nta soni ubukunguzi murimo n'ibukunguzi iki umva muze umva nkubwire rwose umugore wanjye nta makosa afite ni njye ubwanjye umusabye kumukorera massage kuko nawe urabona ko ibirenge bye byabyimbye byabyimba byagira biti kandi byabyimbishijwe nuko ntwitiye umwana ukumva rero udafite isoni z'abari bukubona ucigatiye ibirenge by'umugore wawe cyangwa urashaka ko inkuru zikwira Nyarurembo bakavuga umukobwa wanjye yaguhaye inzaratsi nta soni ariko muba mufite ko rero ariko si ibyo bintu utekereje ni ibiki koko papa nibyo nyine umuntu wari wese yatekereza ageze hano agasanga bimeze gutyo mujye mwitwararika mumenye njye nta kibazo mfite cy'ibyamvugwaho rwose bidafite ishingiro rwose nkubwire muzehe ibirenge ni by'umugore wanjye namukoreraga massage kugira ngo akomeze urugendo ajye mu rugo ameze neza mujye mwibuka ko mutuye Nyarurembo ntumva ntimukajye mwitwara nk'abanyaburaya cyangwa mu mijyi hano ni mu cyaro turacyafite imyumvire yacu nuko twumva ibintu byo kubona umugore yakugize ingaruzwa muheto oya mukumva iyo myumvire itagomba guhinduka rero ibi ndeba ni biki nagatangaye impamvu nahamagaye nkaburunyikiriza mumbabarire sinari nabumvise ubundi se uri hano utewe mukobwa ndi hano nyine ukubibona ndaguhaye uburenganzira bwo kuza gutekera umwana wanjye niwe wabibaza rwose nanjye binyobera rwose ubu ni wowe wishe Nyarurembo yose n'urukarango none se gukaranga bigahumura ni ikibazo mukecuru ngo muki mubyeyi uri hano kuva ryari ukaba uhari nkandi wabibaza Karemera wowe se ntuzi kuvuga nyine nuko ari wuzi impamvu ndi hano ubu wambaza ni wowe Karemera umukure mu kanwa kawe impamvu ndi hano arayizi kandi nyine twabyumvikanyeho sinzi ikindi ushaka rwose ko nkikubwira umubyeyi we ndashaka kumenya byose kandi urabimbwira ibiki ushaka kumenya uri hano nk'umuyaya cyangwa nk'umugore ariko nk'umuntu mukuru usesenguye urabona mpari nkandi bishoboka we ntibishoboka umwana wanjye ntiyabitinyuka wishinyikaho se nyine kuko byose ndabinyamo ngo mbiki ndabihindura ubusa niba waza ahangaha wizeye ko umugore w'umwana wanjye ubyibagirwe ariko ubundi nkubaze mukecuru ni nyina wa nyoko si ndi umukecuru aha nagukorera iki ku buryo uko mbonye umbwira amagambo maba nsesereza iyo ndebye ubona mbuze iki ku buryo ntawe umugore wa Karemera yewe nyirabazungu Tirimensiya ndabikubwiye byumve neza sinakwemera ko umwana wanjye arongora umuyayi uranyumva neza nyirabazungu yariye Karungu arateganya gukora iki ngo abangamire gahunda ya Karemera na Honorine ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha natwe turabasezeye mwese abadukurikiye mugira ibihe byiza